berikan ilmu dan beri amalan, pastilah engkau di kubur nyaman, menerima balasan jazaul ihsan. Wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan, paket Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqamahkan. Ya Allah, lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmatmu ya Rabb, banyak-banyak ciumkan beliau bau surganya, semua dosanya hilangkan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan, sekeluargaan dan teman husnul khatimah mohon sudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam surgamu bersama Nabi, juga bersama Syekhina Zainin ma'as-salihin wal awliyain. Di sini syair menakib berhenti dari Al-Fakir Abdul Hamid, hanya amalkan hadisnya Nabi, salah dan khilaf mohon maafi. Syairillah ya Syairin Zaini, Syairillah wahyi fuadi ya futuhi ya Rabbi al-madan ya Syairin Zaini, Syairillah ya Syekh Zaini, Syairillah ya Syekh Zaini, Syairillah wahyi fuadi ya futuhi ya Rabbi al-madad ya Syekh Zaini, Syekhuna حب زهري وسيلتي المدد يا شيخ زيني، شيخ يا شيخ زيني، شيخ محيي فؤادي يا فطوري يا مربي المدد يا شيخ زيني، يا إمامنا شهيرا أنت بابنا الوسيلة، فخرنا في البندرية المدد يا شيخ زيني، شيخ الله يا شيخ زيني، شيخ الله صحيح فؤادي يا خطوحي يا مربي المدد يا شيخ زيني، بسكم قد حضرنا مولد والقرآن
شيل الله يا شيخ زيني شيل الله محيي فؤادي يا فتوحي يا مربي المدد يا شيخ زيني وضعوه برياض الأغيار صدي جميع زوار روضة المصطفى المختار المدى يا شيخ زيني شيل الله يا شيخ زيني شيل الله محيي فؤادي يا فرطوحي يا مربي المدد يا شيخ زيني ربي وارحم وارضى عنه بفردوس مسكنه واجمع بيننا وبينه المدد يا شيخ زيني شيل الله يا شيخ زيني شيل الله محيي فؤادي يا فرطوحي يا مربي المدد يا شيخ زيني صلي يا ربي وسلم على المصطفى وآله والصحابة وحبها المدد يا شيخ زيني شيل الله يا شيخ زيني شيل الله محيي فؤادي يا فرطوحي يا مربي المدد يا شيخ زيني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حمدا جافي نعمك مزيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل ادوار وعلى اله وصحبه يا نور ولما نظم الذكر من درار اوصاف محمديه عقودا توجهت الى الله توسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفه مشكورا وفعل به محمودا واكتب عمل بالعمل المقبول وتوجهي في التوجهات الخالصه والصلات الموصوله اللهم يا من تتوجه الاعمال فضعه ظاهره على باب العزه تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأصحاب الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أحمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة وحفيد سر وحامل راد دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المؤسس بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر واسم امدادك في عبادي وشاقق وشاقك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحباب اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من العابدين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تظلمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين. أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأمي بركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل بلدنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلم راد الدين في جميع طورا منشورا ومعالم الإسلام والإيمان في أهلها معمورة معنى وسورة. واغفر اللهم غربة المغروبين وكيدين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط الأولاد الحق في جميع نواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Mukarram Ali Zainal Abidin, beliau datang dari seberang yaitu Probolinggo, Jawa Timur, insyaallah. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para ulama, para guru agama, para bapak-bapak, para ibu-ibu serta anak-anak yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini menjelang sore kita telah bisa melaksanakan bersilaturahmi sekaligus yaitu melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita terhindar daripada alam kebodohan menuju alam dunia terang benderang. Ulun selaku pelatur acara terutama sekali banyak terima kasih atas kehadiran Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin yang pada siang hari ini telah bersedia memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan apa yang kehadiran beliau di sini itu bisa membawa berkah untuk usaha kami. Amin ya rabbal alamin. Tidak perlu berpanjang kalam, ulun sampaikan susunan acara kita pada hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga insyaallah tausiah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin. Selanjutnya yaitu doa dan penutup. Itulah susunan acara kita pada hari ini. Untuk mengambil berkah acara kita pada hari ini, maka kita mintakan kepada Habib untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Habib waktu untuk kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul tamam kulli sul wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwah abahi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin summa arwah sadatina Ahmadina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan wal Husain wa ummihim al-Batul sayyidatina Fatimah Zahra wa Khadijatul Kubra Syakri wal Hamza wal Abbas wa jami' ahli baitihi Rasulullah ajmain summa zamahadallahu Muhammad bin Isa Muqaddam Muhammad bin Ali wa alami summa Muhammad Al-Tawilah Sumaila Al-Rahman Segera Muhammad Al-Tawilah Sumaila Al-Rahman Maula Khair bin Abdullah bin Ali Muhammad Al-Tawilah Sumaila Sultan Ali Asyana Syabdi Badil Al-Jilani Sumaila Rusayna Syabdi bin Salih Fahmul Jadu Agil Salih Sumaila Rusayna Syabdi Muhammad Samad Al-Madani Sumaila Rusayna Syabdi Hazan Ali bin Abdullah As-Sadili wa Ambatina wa Ambatikum Khasah wa Ambatil Muslimina Amma khususan sahibul wilayah Muhammad Arsad Al-Banjari Kiai Zaid bin Abdul Ghani Skuful Markabullah Kabul Hajatan Amin Ala hadini wa laniyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim Amin. Selanjutnya yaitu pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Kami mintakan kepada saudara kita Muhammad Arsad, kepada saudara Muhammad Arsad waktu dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفطمع
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Sebelum acara kita lanjutkan, terlebih dahulu kita minta bacakan doa penarang hati, yaitu melalui telur yang ada di depan ini. Kepada Bapak Habib kami mintakan untuk memberikan doa penarang hati untuk telur yang di depan ini. Terlebih dahulu kepada saudara kita Muhammad Hasan, waktu kami mengucapkan banyak terima kasih atas pengajian ayat suci Al-Quran tadi. Semoga Allah memberikan pahala yang telah berlipat ganda. Amin. Kepada Habib kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'amaika fi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-suhuf wa ala alihi wa sahbihi ilahi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-suhuf wa ala alihi wa sahbihi ilahi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-suhuf wa ala alihi wa sahbihi ilahi mansub. Allahumma inna nas'aluka al-fahma an-nabiyyin wa 'abdul mursalin wa ilhaman malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibagikan hadiahnya Rp5.000 sebiji. Jadi kepada anak-anak atau ibu-ibu yang ingin mengambil dialog, hadiahnya Rp5.000 satu biji. Mudah-mudahan dengan adanya telur tersebut semuanya akan terbuka pintu hatinya. Amin. Nanti ke panitia ada yang membagikan, insyaallah. Kita membagikan telur stomatullah supaya ada ribut benar. Buat duitnya, buatnya di situ. Namanya ada bang usul, buat maunya ada usulannya, ambil usulannya situ. Oh, keluar tuh banyak anak-anak. Penarang hati, jadi putar penarang hati. Insya Allah sudah diselawati, dibacakan. Ada sampai menarik mana? Nah, tarik, itunya ya tarik. Masya Allah, berkah. Penarang hati bujur. Putar. Taruhkan. Keluar. Kita dari bagi pun ya. Keluar. Karang benar. Nyatanya benar. Amun sudah selesai, kami mintakan kepada ibu-ibu yang membawa anaknya untuk bisa ditemani
atau dikondisikanlah ibu-ibu yang membawa anaknya untuk bisa menemani atau dikondisikan supaya acara kita pada hari ini itu lebih Semain, udah gue juga. Orang masih payaman loh. Dia tuh. Ada berenang loh.